اللغة في أكمل الكتب. Assalamu alaikum i lijep pozdrav poštovani pratioci mog skromnog YouTube kanala. Evo dakle, lijepo je vrijeme, nema puno vjetra, pa sam izašao malo da testiram dron, a i usput da podijelim sa vama neke svoje misli, hajde tako da kažemo. Danas sam gledao jedan intervju od našeg poznatog glumca Emira Hadžihafizdbegovića, kojeg ja visoko cijenim. Smatram ga jednim od doajena glumačke bosansko-hercegovačke scene, a i šire naravno. Slušao sam jedan njegov intervju gdje on iznosi činjenice o životu, o dešavanjima, o ljudima, tako dalje, tako dalje. Dakle, kroz sve to nekako sam, još uvijek sam pod dojmom tog intervjua, a druga stvar je također koja je ostavila dojam na mene i utisak jeste to da je produkcija danas bila u posjeti kod Hanume od mog rahmetli komšije Huse Dizarevića i tako kroz razgovor, ta neka dešavanja, ovo ono, shvatio sam i razumio koliko je ovaj život na ovom dunjalku, koliko je on kratak, koliko je on u stvari, aj tako da kažemo, pa u jednu ruku i beznačajan, jel? I pored te kratkoće, ako čovjek ne ostavi neki trag iza sebe, znači, ako se ne ostvari na neki način u svom životu, faktički kao da se nije ni rodio, kao da nije ni postojao, ide tamo na onaj svijet, odgovarat će za sve ono što je radio, jel? Još ako ne bude to radio kako treba, onda je to velik problem. Zašto sam spomenuo moga komšiju? Zato što je to bio jedan divan čovjek, jedan insan koji stvarno ostavio je traga iza sebe. Koliko god poznajem ljudi, to je bio jedan običan bosanski čovjek, Bošnjak, ali je ostavio neizbrisiv trag kod sebe, kod mnogih ljudi. Kod mene recimo, jako velik trag ostavio. Recimo, on je jako volio moga Muhameda i ne znam da smo se ikada sreli da on nije kupio neki poklon da pošalje Muhamedu, mislim, i što god znam ljudi okolo, i kad je preselio poslije, kad god ga spomenemo u nekom društvu i šta ja znam, ljudi ljudi o njemu govore samo najbolje, samo riječi hvale. Dakle, i taj kratki život koji jednostavno, provodimo, jako je bitno kako ga provodimo, na šta trošimo svoje vrijeme, kakav trag ćemo ostaviti za sebe, jel?
Naravno, moj komšija je ostavio iza sebe djetu, unučad, također, koliko znam, jako lijepo odgojenu djecu i vjerovatno i oni će svoju djecu odgajati. Razmišljao je on, imao je neke svoje vizije, šta ja znam, baš smo razgovarali o tome u zadnje vrijeme prije nego što će preseliti, razmišljao je o tome da eto, krajem godine treba ići u penziju, pa kaže da se vrati dolje i šta ja znam, međutim, eto, kako se on kaže, jel, čovjek snuje, Bog određuje, desilo se to što se desilo, otišao je čovjek na formalnu operaciju, jel, da mu se izvadi kamenac i žuči, međutim, stvari su iskomplikovale, laparoskopijom nisu mogli da urade, kad su ga otvorili vidjeli su da je stvarno veliki kamenac, kaže bio veličine pesnice, dakle, i onda su kroz to primijetili da mu je jetra jako oštećena i šta ja znam, ne ulazeći u meritum rada doktora ovdje, zatvorili su ga, stavili ga u vještačku komu, očekivali su da će se to organizam na neki način samo popraviti ovo ono, međutim nije do toga došlo. Čovjek je preselio i eto. Ostaje naše sjećanje, jel, na takve ljude, da ih se rado prisjećamo i općenito da razmišljamo o životu. U ovom intervju od Emira što sam gledao spomenuo je par osoba, ličnosti i tako. Znači, bojim se nekako da s ovim dolaskom i novih vremena ljudi prestaju biti načitani. Malo se ljudi druže s knjigom, puno više vremena provode sa ovim telefonom, smartfonom, takozvanim smartfon. Zašto? Uzima pamet ljudima. Ljudi postaju jednostavno, aj tako da kažemo, postaju glupi. Eto, komotno možemo da kažemo, ljudi postaju glupi. Umjesto da budu načitani, ljudi jednostavno postaju glupi, zato što ne akceptiraju te informacije, zato što su oni navodno svjesni toga da su te informacije uvijek dostupne tu pred njima. Dovoljno je s jednim prstom da možete da dođete do te informacije i tako da ona nema potrebe, dakle nigdje one da se špajhaju tu u mozgu i šta ja znam. I onda sam odnos prema drugim ljudima, i to je recimo jedna jako bitna stvar, kakav odnos vi imate prema drugim osobama. Ne čitam ja odavde, već jednostavno pratim dron. Tako da neko ne pomisli, ovo ja pričam iz svoje glave, ne čitam, već onaj mikrofon je tu na telefonu, a i dron, evo da možete da vidite, evo ovako da vam pokažem, evo pogledajte, to je dakle odavde kontrolišem dron. Dakle, jedna jako bitna stvar u životu, uvijek moramo svoj odnos prema drugim ljudima uvijek da korigujemo, da prilagođavamo, da jednostavno, šta ja znam, postoje neki ljudi, navešćemo jedan primjer, recimo, to se je nekad davno ranije desilo, kad nije bilo interneta, nije bilo smartfona i šta ti ja znam, vjerovatno bi to čovjek gledao, znači da obznani taj svoj postupak, taj svoj loši postupak, vjerovatno bi pokušao da obznani putem socijalnih mreža. Naime, o čemu se radi, svi ste čuli za izvor Zemzem, to je taj izvor dolje kod Čabe što ima, i došao je čovjek i izvršio malu nuždu, pomokrio se u izvor Zemzem. Kad su ga upitali zašto to radi, on je rekao, pa eto, hoću da uđem u istoriju. I stvarno je ušao u istoriju. O tome se priča do sudnjega dana. Međutim, ime tog čovjeka se ne spominje. Niko ne spominje ni ko je on bio, ni šta je, ni ovo, ni ono. Tako da on u stvari nije ušao u istoriju taj njegov loš negativan postupak. Naravno da su tad postojale socijalne mreže, vjerovatno bi to
obznanio putem nekog live streama, putem ovog, putem onog. Uglavnom, dakle, ljudi često čine loše postupke za koje misle da će i oni promovisati, da će napraviti promidžbu ovo ono, međutim, dragi Bog koji je svemu tome vodi računa, dakle, uradi promidžbu tog njihovog postupka, ostavi ga za primjer, međutim, što se tiče spomena, samog spomena tih ljudi, njih niko živ ne spomene. Vjerujte mi, njih, dakle, niko živ ne spomene i budu jednostavno nepoznati. Ja? Tako da vodite, dakle, računa u šta trošite svoj život, kako ga provodite, povedite, dakle, računa. Povedite računa. Jer valja otići s ovog svijeta i valja polagati račun. Ja sam u to ubijeđen i molim dragog Boga da me uputi na ono što je najbolje za mene. Eto, dakle, to bi bilo to jedno malo skromno razmišljanje. Baterija se prazni, pa ćemo sačekati. Evo, dron će sad vjerovatno da se spusti i dakle, to imamo još 2 baterije, pa ćemo nešto malo okolo da snimimo. Dakle, eselamu alaikum i lijep pozdrav.